O te fia whaafilo I atu I lau whaafonga anga I le nei tai au, ma lole soifua manuia, usimel whaafonga o Talafola Radio Samoa. I tala to mua, e le aise tauna unga manuia o le whanotanga le malo ma le yuni o lo o tū mo whaia onga, ma o lea, e o lava le solo te le a tai au. E silia ma le valu se lau wafe whana wa onga mai lava ia onga tūlanga lua nga iwa senga sfulu ma le tolu. O le a fia onga I la so a tai au, e ui e yai nisi wa onga wa talo sanga mo le whaatangana whaapitoa, e whaawawa I pea lato wa onga. I le mai ai o le whailua inga le yuni ma le matanga luenga wa onga na nafina sawai ma le tala, e ui o se whailua inga e matango fie suinga na tala noaina, petai, e le I whaapea a meana yai se ofo aloa ia na au mai e le matanga luenga. Ona o leo toe talo sanga I le yuni le matanga luenga e toe whailua ai I le vai asofo. E tala noa le si itanga o tutongi o whaia onga, whaapea I manisi o itu o le au nanga. O le solo te e a tai au, o le uruai taimi leo o tutu whaatasi mai whaia onga o a onga amata, o a onga tūlanga lua, whaapea I ma whaia onga o a onga maululunga. Ma o le toa tele o whanau a onga, o leo o tau a au e mātua I meli matusi mai a onga, o le ale ai ni a onga. Toe masina ma le awhaloa ia le si itanga fōu o le tau o le suawai mo au kilani. E iwa te si 5% leo le asi e le tau o le suawai whaonga. Whaapei ma suawai mai o taota po le wastewater o le atu tongi. E tangata au kilani ma o se tasi o vaenga o fuafuanga mamau o le Auckland Council le ana amata aloa ia mai a yuni o le lua afe lua tasi. O lona wingo le asi I mai le tala valus fultolu sene. I le tala iwa sene. I le tasi afe lita o le suawai. Ai suia mai le tolu tā la se fulu fitu sene, I le tolu tā la fas fulu valu sene, I le tasi afe lita o vai la fuai. Sa nole pule silo le pulenga le suavai le water care, Dave Chambers, o le taule nei na iwa ina le laulau a fono, I le tausanga lua afe lua se fulu. Ma ona e yailu I tau wa tātou whea ngai nei e pe ona yaile tau ngata o le soifuanga, o leo wa tau mawhaiai ia whaatu mau ina pe le fuafuanga wa mai a iwa ina. Ai ia whaia I le tau e au pito I silio na maua lalo, le neisi itanga. Wa whai mai ai Chambers, be tu sama le lua tā la lua spulu sene pe meni wha au popo I le vaiaso. O le ato tongi e a inga ono o le si itanga, ma ua whautua ina I fo itangata e wheso o ta I atu, mo nisi a wale whetu na iai pe meni pe a whaingata, o na ngā whatia le tutongi ino o pili o le vai. Ua tua ia se tasi o whale ngā osi sukalati to tonu o le atunu o lea na te toe suia sukalati o whaengua ino le pineapple lumps e ala I le toe whaau popo iai o le sukalati ai ele o salato o loa. O lea ua whaamauti no mai ua tele whaiti o ngā whaaulua ngā I le komisi o pisinisi whaasanga I le Potter Brother Chocolates o lo whaamautu I le vin. O nisi ua toe whaasala lawina I lunga le TikTok ma I report le One News ua poloka le kamupani se tasi na ia la ngā ina le neimata upu whaatatau I ana sukalati. Ai ilunga le upenga ta whailangi a le Potter Brother Chocolates o leo ua iai nisi o whaupunga ua toe sui e pe o le ave ise o le whaupunga handmade. Ai mai le kamupani ana ina pineapple lumps, Mondelez New Zealand, e le aiso lato so otanga ma le Potter Brother Chocolates, ma o lo o tuli mata ia lava fo ia la lato kamupani tu ua inga ua iai nei o lo o toe whaasukalati le Potter Brothers la lato pineapple lump. Wale fia I lato o lo fina wina le tu umai le sefulu wono tau sanga le matua e mawhaiai o na palota. A o toe fetu una I ele wha mua le malo e le ngata o mea wha le leia o no le whae wha pele tau ngata o le soifuanga. Wale fia nei mai lato una momoli atu I le malo le nei tala sanga. O le whae unga le tau sanga walu, na fafola mai e le malo na fuafuanga o le tu umai I lalo le tau sanga e mawhaiai o na anga waa. E palota, peitai, e mo o miele I oe ale fitus furu 5% o sui o le maota e pasi ai. A o malamala mai la I lato lo fina wina pele nei mata upu, make it 16, I le mafu anga o whai mai ele malo o lo o toe tau fitu una I me ave yeila na wha mua. Wa toe lango nai le talo sanga, e te tau fo I le malo na manatua, o tupulanga se fulu ono ma le se fulu fitu, le a fo I e ui le tau ngata o le soifuanga ato ai ma le telo fesuia inga. Fai mai ai Sanet Singh o le whaatona silo le Make It 16, e iailo na talitonunga o le whae unga le malo na whae le asonga fua, e ono maa fua ono le whae ngā palo ta tele o lo loma nei, a toa ai maana whae ngā whaapolo kiki. Matala whae u, o so whae ma whae leanga se tasi o supermarketi au ki lani lwa veawa na le ilai le au ngā oi, muli o so whae ai le whale whaatau awa malo si Wairau Valley. O le supermarketi Countdown I Linfield, tu sale o lata le tu lai tasi lwa veawa,
Na oso fa ia le au ngā oi mai wha apea e o atu o lai ngā lulue le au whai ngā lue ngai toe wha tutumu o loa I lunga o fata. Mai leo leo e tele o loa na o ma ave. Ma o meana wha alea ngai no ti o atata e ma le tele o masini cash registers. I le tula muli muli ane. Ai ta ua mai fo I le singa o I le Lika Sentai View Road. Ma o le ta avale le ana wha o ngai so so ai le whai tatoa. E o mai le taimo talafo e le isi wa ave nei mata upu uma ma o lo o wha au so e so enga ale ofisa. Tala na o le nei tai au, manuia le nei asu.